يدنا مسا سرحم الزهورة تسلمت في تداويت مولد المامرين تيجي وزو تخصص بحريش نمزروي أزول في لما مسا زول الناس أنسو في سما راه توسيف ثاني ميت سفر حدا مقراني دوسي غادي وين توسيف تسناويت المنسي عمر باش نحيو الساقيم اس الموتنا من لاكيو الموت ذكا الشهداء سلاكيوتين ماس منصر عمار ماس سعيد بابوش يونيا أرسطير باش ينغال 8 فبراير 1957 ابن سمحية نعس من الجميل هي الجزناقية كيف كان تروح تنسن كيف كان تمزن سن كيف كان ثلاث سن باش يكلي الجزائر بور ان الجيري ليبر ان الجيري دبو بغي كان هذا منير بلي وكان المزيان نوض تونرا وكان ريشنا قد يذكرن هذا وين قرنسن هذاك كي كضحان الارواح نسن في الجات نتمورثاكيا يبد الحال وكان كان ان تورغانيزي لي كونفيرونس امتيكي لي ليسيا لي كوليجيا اكسيتيرا ديجا هذه سيت اون بون انيسياتيف لها خاطر قشيش نعرف قشيش الماد الماد سيرتو دي لاجي ديال سن لادوليسونس سون كير يحملنا الزرا نحملين توا قشيش تاع الله يبارك فيه لي كيسيون دو بوزي غد فيت العمرينيس الوغ يلها كيجيني دي زيسباس كيجيني على الفضاءات في غينيا باش كيني غادي لي كونتاكت يا باغ اكزومبل ان انسينيون ديستوار ماشي كاين مالي يونيفرسيتير ميم دي او نيفو نتسناويه اكد دون المال ازن دي هضره في لامبورطونس ليستوار باسكو ازال مزروي ميم دون اكدود نسعر مزروي ولي سعر لافونير même pour forger sa personnalité parce que c'est un adolescent est-ce qu'il y aura d'erguez il doit forger sa personnalité politique, sa personnalité identitaire, sa personnalité dans la société. Il ne peut pas avoir cette personnalité. Est-ce qu'il y a un jeune homme il fera des lycéens de 19 ans, 20 ans, il fera si bientôt par exemple si les élections présidentielles en 2022 des Français. Il a créé cinéma qu'est-ce qui se passe par exemple les Français qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde il a une question simple pourquoi le monde entier est sous la domination américaine l'Amérique le gendarme du monde il a la réponse il va poser des questions à lui-même des américaines américaine باش تغادر الجندرم دي موند اشو غا تشد نكليك ساعه سيت بويسونس اشو غا تشد نكلي قلي لي راه امريكا كان مرتيم اسقسينا كيوكلي مسا ادكير اسقسينا كيوكلي اتوالت تسون في كتوغنيت يوكل ادنا ثيري ريت في اللسن انا نتمنى يمكن دوغلط تيكلت النظام هذا هضرت في حريشنا النظام تنمرتيم يعطيك الصحه.